megalayapost.news. Nadu MLA ubah Meral Bonsim bat ke MDC ke Corona Kamdet kum ginong mikmat na kanong po constituency metagasi gila dan pripai ba ya kawai na kanhun kinong rep balatip kum kamar main Circle Freshwater Fisheries Multipurpose Cooperative Society Limited haka bala ban satu leng bagan ni kanhun kitmu ban kentiu ya kamri dokha ban kentiu ya kayo kot kinong rep apo kathain jong kisnong marmain hari boy string haka ni jing pli ya ni kenja society nalor ba Meral Bonsim kum MLA bat ke Corona Kamdet kum ke MDC kiwei ki balai don lang ki thup ya block development officer ka umling sian dari block uba Eric Kedkhar kinong ilam snong kinong ilam kate kinhun bar kinong snong kate kathain ha kane ka society ki don hadu khanru tlik snong ki bai terlang hapo kane ka society bar ki bahab ban pej ban khmi hadu saus pa tli ki pung dokha ha ga ba thong golong ban pun kam da ki boi trikam thamai ban ri dokha naga ban ta ban kinteu ya kayo kot kinong rep ha ki te snong maju penting yang di baru hamni ba yang kali ka idea pansangnya cooperative society ka jingmut khat ladon nu mensyua tamba kali tang ka jing kitli paka jingbutin jong kali ka marmain circle hamni pakuntuk khatri di isdong kila yang ploy banyak form yang kali ka society namar kila soya ha yang kali ka bagian discuss desa pemaju batai ba yang meeting menikong ipedlong haka office DC office hai kamera berjemaah ya syong khamnia khandriun ma apomut matrai ya don haka turusin di ya syong ya discuss pang ka cooperative society ka kata cooperative society kilo ki benefits ki bala banyo dan isanya ka cooperative society baru kadang kam ayu platform yang ini kan cooperative society ti hadir datu ila pendong daka meeting kami hasnong kilawan di officer hotel yang dir nga somo siya ng kilaya like for makatuoski bermanfaat ti hatuoski kiwan di officers na fisheries na cooperative societies na agri na party ti siya lang hamni sa but kilaya pun siya hang ka ka jingyo nong da yang form yang mereka cooperative society te hadir katu da ka jingkit le jong ki nong penya jong ni hatsan snong lalu iba plan iba comment iba Sylvester batiwe de pamla banjir tentang mentana mat kila don bakan riu alhomun tamba da ka jingkit le jong ki sa ngilala form yang mereka society ngilala register yang society hau menai makar bisnisnya jalan besar di hadir platform yang di society pada nila discuss yang kuno ban penyiasat yang di kan project pengiadan desa mentasi ngam di tang unong idea tambah ban penyiar yang di ban penurlong yang di kajikli jongki rambak jongki snong khandriu snong jokamar main circle di ngas ngusarong benong bahoy hakapor pa ngalong video mga nilayayo platform yang di society baru ngasipwa benong tanggawe ba nang ni syakman ngindang yang trailang namar kay pangilayas dang ngin yang tre hadu panpoy syakatong tidak laban tuntulun katnya tidak laban presiden ya karo pom trikam ka joki kaba hamne kanu tli ipung dokaro sau kendai dream ngangin setiap bagi ni kipong dei bagi om bagi shooting sang kita di pungri dokha mung na kipor kendai di jongi mental lele ngani baro kinong
Mekhalaya jungi na do no po shilong ke jing ya pe shata shpo na pa mo she yo snow shpo asam ke jing le twai tim kine ki officers jungi ki shai lek ne am ki weekend Saturday e ban ya le twai dengan September kajing don jo kita tipung lembaga mega society la penlai pa atrai ka tu dengan dei kam kata dan dengan September kita ki South Park kan tipung kenya island ni kitu ki sampai doka ban dei ban o ban chu island ki sampai doka kan syukur ba kan kajing ai sampai doka nang September kita tipung kan long kajing mentoi nang banta ka jopi kibapun lese kan sapoi ka por ka kinom de shu shapor na tam kinom de shu shapor asam kin saman no agita ki kadre tali kishno but radang ambak la ki la perlong legalize la perlong anwat ya kaneka competition kwai doka na kalian jong office jong ka district council ru kila ai da permission da permission na bantaban ai ka competition kwai doka radang kata da competition kan man me kita tang si hajar kita kinong kwai ngatrai kat no no jing bentoy na benta kinom disha ki jongi na benta tu trai pung doka kitu di babele ka competition kwai doka ngatrai bakin peniat kat ka tu competition ka de ka hedek lada amdon ka profit lada kiwi kila bale bele yu mangi hapo marmai nginom la marmai keria nginom la bale kane dengan scam ba kane ka jing ri doka kan sa penlong kau pergi ke cakap apa nanti ini lah dia sahaja surau kan subhan bersupply pimpinan kami itu bersupply dengan scam insawan kelek dan insawan shim nado nang dia nak pok mama nyimdon kam syubat perlu baik kali kalau yoslo umdai kam keneka ridoka karisnian karisia karigam karimasi na ibu pembentar ini nyilak kai yang saya jauh kendai lah poin yang saya karimasi saya pok dan jongiru na ikiat ikut masih ibarat syukur wajar kasana jar hadir sampai indri benai kila di yang itu masih hakador kepada indri pun nyoba wajar dan dia nak kena tahu kajok kala kerkomri jingri kalau ya per maklum tak kena cooperative society nangis kan bahkan ai jingkershan ya kinong shong kijongi kan ai jingkershan gitu di bawah akan shongso kinong spoon feeding mo syukur akan tiang dek yo skim direct now video le sim mentan dala yo ikut skim yo kasam arto kajar lakit mobile ka tempoi shino tenaga de daw ki officers ki don ya gaban guide ya pi gaban pemilan pi rega shompa api ki nong shongshno ya ba pin legend mo pen shitom de ya de ki dia para accountant lembali ki biang hamtam bilinyo biling pelut kupala bersautu ki project ki babun kindangwan ha kani ka cooperative society nomor kata ngasngoban kentui hi bayan tangi syakmat ya dari jing Italy dari jing ye kamdi betul kono bejing Yesus wasio lane jing artis bakota kili khol ki beran hangni kilom kumi kiramba kiba yosno hele jing sawa beran po hol beran sabaru kabukong san nabi kili khol agilo di berta di bawah don aging shim yang rai membaca dengan society nama kata kedai belong dari jingga muncul lang dari jingga baik lang baru hi mungkin kham kepada harga ke society lo clearly kena air kerjaan kita ngelam gitu hi kenapa ini di posio kiba kita ngelam di dan kiba ini video lagi lalu kita perhatikan baru air semua ini persen yang society bahkan kius kan kesorga mentah kalau sibun ki lak jingarap lamirang ya ki society ya ki cooperative society kontra bak kesokumen bali ba kiladan sibun ki IDCS ki belatung ki beladon apa kini hidong lebih tahan hidungi ki balatri ha apa kejelah di Brokoli hidong ki IDCS kebetulan mau pro ya jadi menteri hal IBCS mau long ke menteri hal kontrol ke menteri hal utar di kini di cooperative society kiba kasokar ke hikmat dan aiki jinga ke jinga trilang bat ke village organization mau pro ke mau
Nagalian ko horticulture kila ay ringrap kan food processing unit. Mo kalarian itu kan pineapple food processing unit. Kapag itu ilong kami ibadah apa kesalahan itu ni ki sina yang ki jam tumso pelanggaran jalan itu bagi tinggi kalian. Dengan kalau kini kapag iso malay mo ni isusu na premium fee udah premium fee ibaladan haki self employed ibaladan haki village organization ibaladan haki we ikan hun gila ande ginong tanjan gila ande ginong ri macam mana dah. Dan dengan ini sentri ke maksudnya kini ke society ba kita belum dekat anda. Karena premium fee belum dekat ni kita belum dekat haki we grup dari ikan hun. Kila ande ke producer group, kila ande ke wipat ke group nong rep kibran ikisnong kelwi, kami le tanpa tangwe jaman kemau balomba pihak banyan terlibat krisno. Kumulong ay village organization, CIF, Community Investment Fund atau TPO Palkersan, yang itu ke SAG, kibabun ke SAG di Simram, nantu, kipenangkam ya kan. Bagi habal siu, interest lokal 100%. Korek ba? Bapak, katui ke kersan ya kan? Vivo kejuti. Nentang kalami sa CLF, ke Cluster Federation, agak berjundang jingnya baru kenong lomba ke CLF, masuk hangi atau kalau buka, agak begitu jingnya aku hiyo betul. Agak di society kemudian mentali kalangan kami, kalangan kami yar, kalangan kami janai atau berkam. Indon ki office bearer Haji Shah akan limited lalu company ini berada dalam board of director yang ini lalu mana yang kena kita bikin dalam board of director sama lalu company bersih negara yang kita ada kita kita nanti share lah kita nanti jadi bentuk yang profil kita punya masalah di sini kita nanti kita apa macam mana kita jadi apa kata ni pok yang ini berkum MLA jomti kumjur kongres kamar jin ini trilang kan naga bentaban ya rapi menpilih ini naga bentaban dan bentaban ini hai bentaban dia banai ke skin ke bahe te kablong ke usuk ka katu kan ni mau malai bari aban kersan ini aban le kata kumili san dan re ke project ke baham he nama balai ke society bagi video ngelayo apa dia sulap ni ka proposal bilang bu mentah kali tadi jing terwa ka pati ka layo jing terwa naga mentah kali society kum ka cold storage kum ki we jindon kam ki berat hani ki bala propose nama beli susu biang baga Rinhoi district kali aspirational district ka umling sin ar develop kali aspirational block ka boleh jing kerpang na kalian jong ka sorkar nama kata kidon kilat kilenti iban nala bandio engineer kum kinong nikmat hidup ini dan iba ere kum video ini sama rawa boleh syempang boleh ini dan berarti ngin ensure ini ngin pertikinan pada dingin terlang dan karena ini department of health boleh school fishery department menilai apa sam yang itu disembah nagor tayo ikatu kan ni kini kubujing sedang itu ayo orang sam disembah pernah berjin berong nagalian juga veterinary kalau mending disembah kalau bagi kunsian kalau bagi kunsiar kalau bagi wingiri demo poultry nantara ko agri na horti berkri ini giding yaram ngabar berjin berong ba kinangwan na bos Megalayapost.news